talo fasamo APAAU o le talalelei mo oi. Ia iate ia pealo na lava vi inga, le wha manu, ma le wha ne tanga nei masa umai o lava i le wha avavau, wha avavau lava. Ameni. O lea le lu tau mo oi, ia e wha au tauta i mea uma lava. Ia wha atoa file mulo loto mo so se mea o so wha ia oi. Po le a inga, le ngā luenga, ta alonga, o wha la potopotonga, e o lava i to tono le malo, ia po o le e ka le siafo. Ai mai se u whaiva u wala au ina ai oi. O le wha malo si au le nala apostolo Paulo luna talifa le nganga o Timoteo. I le lua Timoteo e whaafo e po lima. A oi, ia e wha au tauta i mea umalava. Ia e ono sa i mea e tinga ai. Ia e whaile ngā luenga le fola le talalelei. Ia e matua whai uina lau whaiva. O le alawa le mea o su whai whaafua se i mai le nei aso. Ia toa pea le tai, ma ia mau le toa vai. Ia pule le file mu o le atua i lo loto. E taunu ai lo waso le fia, ma tu mau ai pea le ata i o fōlinga. O lea, au ai te popole i se mea. Wha file mu o e lava, ma o le atu i le atua, mo le poto, ma le fesoso ani mai o luna nganga. E o lava i mea sili o na whaingofi, aua ni whaatau wa ai lau wa ai. Sa moa o lau tatalu, a nganga pa i ai, se iei whaatoa file mu mai lo loto le nei aso. Fesoso ani mai lo vai, ma iei whaamalo si au i mea o le a utinga ai. Whaamalo si au e whai pea le ngā luenga le fola le talalelei. Ma ia matua whai uina o tiute, ma ngā luenga whai o le nei aso. Ono Yesu ala tuaile nei tatalu. Ameni. Manuia sa moa le atu pele.